Yes, reka munyemerere nongere mbasuze kandi mbifurize kugira ibe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV. Ikaze kuri mwese muri amakuru agezweho kuri uyu munsi. Reka mbibutse ko uyu munsi turi kwa mbere tariki 18 Gicurasi muri uyu mwaka wa 2026 nitwa Mukada Mahayi. Ikaze mwese mu minembwe ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Indege za gisirikare zikomeje kugaragara muri aka karere aho zateje mu ngenge nyinshi ku baturage muri teritwari ya Warikare. Alliance Fleuve Congo 23 yongeye ku Rwanda na FARDC na Wazalendo. Turaza kunyarukira Goma, turaza kwerekeza Mambasa haravugwa makuru ababaje atari meza cyane. Goma hongeye kumvikana inkuru ikomeye abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bamaze kwemeza icyorezo cya Ebola ko cyageze muri uyu mujyi. Indege ebyiri zagunganiye mu kirere ziraturika muri Uganda haturutse inkuru y'inshamugongo i Nairobi bari mu myigaragambyo ikomeye cyane. Ibi nibyo tugiye kwinjiramo ku buryo burambuye, niyo mpamvu kubera ko amakuru ari menshi ntago nifuza ko ibi turi butindemo, ahubwo nyemerera unkorere like, unkorere subscribe niba uri mushya ukabugeza hano ku Ibendera TV. Hanyuma rero mwese ikaze mu kanya gatoya ndagaruka twinjire muri aya makuru ku buryo burambuye. Kimwe mu bintu byibasiye isi muri iki gihe harimo urubyiruko rwabatswe n'ibiyobyabwenge, indwara zidakira zibasiye abantu ndetse n'amakimbirane yo mu miryango. Hari uwaje nk'igisubizo kuri ibyo byose byavuzwe haruguru. Ninde? Akora iki? Akorera he? Yitwa Muganga Nzito, akorera mu karere ka Nyamasheke, ariko aho waba uherereye hose ku isi akugezaho imiti. Icyo ugomba gukora ni ukumuhamagara mukivuganira. Niba uri muri diaspora wigira ikibazo, wowe muhamagare gusa muvugane, aguha inama z'ubuzima kandi aguhe n'imiti. Muravugana ku buryo umuti uri bukugereho ukavurwa kandi ugakira. Ni muganga gakondo w'inzobere mu kuvura akoresheje ibimera. Afite umuti aguha wari warabaswe n'itabi ugahita burundu kandi urabizi ko itabi ishobora kukwica. Hatanga umuti ku bakobwa babuze imihango n'abajya mu mihango ntikame. Avura amarozi y'amahuherano, amategano ndetse n'amatamikano. Hatanga umuti w'uruhereko. Avura karande n'inyatsi, nyabingi n'imitsiriko. Hatanga umuti wongera akanyabugabo ndetse akanatanga umuti wongera amavangingo ku bagore. Hatanga umuti wa diabete, uw'umwijima, wa hepatite A na hepatite B. Atanga umuti ku bafite umubyibuho ukabije ndetse n'abananutse cyane. Atanga umuti ku bafite ibiro byinshi bashaka kubigabanya ndetse n'abafite ibiro bike bashaka kongera ibiro. Atanga umuti n'ubujyanama ku bafite amakimbirane yo mu miryango. Agufasha kugarura ibyawe byibwe, akanaguha ubujyanama butuma ubana n'abandi neza mu kazi ndetse no kugira igikundiro mu nshuti zawe. Umwihariko kuri uyu muganga nuko igihugu cyose waba uherereyemo ku isi akugezaho umuti. Ushobora kwibaza uti umuganga ushobora gukura ubuzima bwawe mu kaga akakugarura umugore wawe wagutaye ntabwo ahenda? Igisubizo ni oya. Ugereranyije umuti aguha n'amafaranga make y'umuha ntaho bihuriye. Kuva aka kanya ugiye kwicuza impamvu wowe n'inshuti zawe mutamenye umuganga mbere. Hamagara iyo nimero, namara kukuvura urahita wicuza impamvu utamumenye mbere. Ushobora kumuhamagara kuri call isanzwe cyangwa kuri WhatsApp. Aboneka amasaha 24 kuri 24. Muganga Nzito, igisubizo ku buzima bwawe n'ubw'inshuti zawe. Igisubizo ku buzima bwawe n'ubw'inshuti zawe. Muganga ashobora kuvana ubuzima bwawe mu kaga nago ayenda. Hanyuma rero biroroshye cyane kugira ngo umugereho, nta kundi. Fata telefone yawe nkoreke uko bigenza, urakanda akamenyetso ko guteranya 250 7954 hanyuma ushobora kumuhamagara mukavugana. Ushobora no kumwandikira kuri WhatsApp ubundi akagufasha ibintu abikagenda neza cyane. Niwibuka kumubwira yuko amakuru yavanye ku Ibendera TV araza guhita guha promosiyo agenera abakunzi ba Ibendera TV. Hanyuma rero nitwa Mukada, ni munyemerere twinjire muri aya makuru ku buryo burambuye tudatakaje umwanya. Hanyuma aturaza kurebera hamwe ibivugwa mu bihugu bitandukanye. Turerekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu Bugande, muri Kenya no hirya akure. Twerekeje aya makuru rero kuri mikrofone ya Ibendera TV. Ni munyemerere duhere muri Kivu y'Amajyepfo mu Minembwe. Babwire ko mu Minembwe ubwo ni bwose nyuma yo ko hagaragaye indege za gisirikare muri iki kirere zikaba zateje mu ngenge zikomeye. Amakuru aturuka mu misozi ya Minembwe mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aravuga yuko hongeye kugaragara indege za gisirikare zo mu bwoko bwa kajugujugu za
zaguye ahazwi nka Pozero. Hari ibirindiro by'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zifatanyije n'ingabo z'u Burundi ndetse n'imitwe yitwaje intwaro irimo Wazalendo na FDLR. Ibi bikaba byateye ubwoba bukomeye ku baturage rero, aho bafite ubwoba yuko hashobora kubura ibi itero n'imirwano ikomeye mu gihe cya vuba. Uko amakuru yizewe aturuka ahangaha bigaragaza, amakuru aravuga yuko ngo iyi ndege yaturutse mu mujyi wa Karemi mu ntara ya Tanganyika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitwaje ibitwaro n'ibikoresho byinshi bya gisirikare birimo amasasu, ibikoresho byifashishwa ku rugamba ndetse n'abasirikare bongerewe ku murongo w'imirwano. Gukomeza kohereza indege za gisirikare muri aka gace bikomeje guteza impungenge abaturage bo mu misozi ya Minembwe, cyane cyane abanyamurenge. Bavuga ko hari imyiteguro ikomeye iri gukorwa n'igisirikare cya FARDC hamwe n'abafatanyabikorwa bacyo hagamijwe kugaba ibitero mu bice bituwe n'abaturage b'abasivile. Amakuru ava muri ako karere aravuga ko ibitero bimaze iminsi byiyongera cyane mu bice bya Gakenke, Karingi, Bidegu na Mikenke, aho abaturage bavuga ko hari ubwoba bw'intabaza, aho rero bavuga ko ngo hari intambara ishobora gutera intera nini kurushaho. Andi makuru aravuga ko abaturage bo muri ibyo bice abenshi bamaze guhunga ingo zabo berekeza mu bindi bice bitandukanye kubera impungenge z'umutekano mukeya. Abasesenguzi bakurikiranira hafi ibijyanye n'umutekano wa politiki muri Kivu y'Amajyepfo baravuga ko kongera kohereza kajugujugu za gisirikare n'ibikoresho byinshi by'intambara bishobora gusobanura ko hari ibikorwa bya gisirikare bikomeye birimo gutegurwa muri aka karere. Ibi kandi bibaye mu gihe imirwano hagati ya FARDC n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23 ikomeje gukaza umurego mu bice byinshi byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuwa gatanu w'icyumweru gishize nibwo amakuru yaturutse muri Minembwe yavugaga ko kuri Pozero hagejejwe izindi ndege nyinshi z'akajugujugu za gisirikare. Aya makuru yanemejwe n'umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo M23 Bwana Lawrence Kanyuka wavuze ko hari ingufu za gisirikare zikomeje gukusanywa muri aka gace. Mu ntangiriro z'icyumweru gishize kandi ibice bituwe n'abanyamurenge byo mu bice bya Gakenke, Karingi, Bidegu na Mikenke hagabwe ibitero bikomeye. Amakuru ava muri ako gace aravuga ko umutwe watwirwa nawe uvuga ko urengera abaturage b'abanyamurenge baho wasubije inyuma ibyo bitero nyuma y'imirwano yamaze amasaha menshi. Abaturage bo mu Minembwe bakomeje gusaba ko hakorwa ibishoboka hakabaho guhagarika ibitero kugira ngo hirindwe ko ikibazo cy'umutekano gikomeza gufata indi ntera. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu nayo ikomeje kugaragaza impungenge z'uko imirwano ikomeje muri ako karere ikaba ishobora guteza ubuhunzi, ubwicanyi ndetse n'ihungabana rikomeye ku baturage b'abasivile baherereye muri ibi bice. Nubwo impande zitandukanye zitanga amakuru anyuranye ku biri kubera mu Minembwe, ikigaragara nuko umwuka mubi wa gisirikare ukomeje kwiyongera muri aka karere, mu gihe abaturage bavuga ko hakomeje kugabwaho ibitero n'ingabo za leta zifatanyije n'ingabo z'u Burundi ndetse n'imitwe y'abarwanyi ba Wazalendo. Bakunzi ba Ibendera TV mudukurikira munyemerere nongere mbibutse ko twamaze tayari kwinjira amakuru agezwe hano ku Ibendera TV. Niba bamaze kugera hano rero nyemerera nkorere like, nicyo cyonyine ngusaba. Ariko niba uri mushyashya ari ubwa mbere ugeze hano cyangwa se ukaba usanzwe dukurikira ariko aho hasi kanditse subscribe utari wahakanda ngo hemeze hakira akantu gatukura, nyemerera wahakande uraza kuba ugize neza ubundi winjire mu muryango mugari w'abakunzi ba
Ibendera TV. Twihuse n'aya makuru ni munyemerere twerekeze muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Warikare. Bunda kubwira yuko ibintu byongeye guhinduka ukundi. Abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bongeye kurwana na FARDC na Wazalendo nyuma y'iminsi ibiri y'imirwano ikomeye yaranzwe no kurasana kw'intwaro ziremereye nizoroheje kuri iki cyumweru. Ubwo no kuvuga ku munsi w'ejo tariki 17 Gicurasi muri uyu mwaka haravugwa noneho uyu munsi ituze ridasanzwe mu bice bya Muhanga na Bayhare biherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo ituze ryagarutse, abaturage baravuga ko bagifite ubwoba bwinshi kubera uburyo imirwano yabaye yarikazemo cyane. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano ndetse no mu bayobozi b'inzego zibanze muri aka gace aravuga ko imirwano yadutse kuva ku wa gatanu tariki 15 Gicurasi muri uyu mwaka, ubwo abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bongeraga gutana mu mitwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC bafatanyije n'abarwanyi ba Wazalendo mu duce twa Banansuka, Muhanga na Bayhare. Abaturage bavuga ko amasasu y'intwaro ziremereye yumvikanye amasaha menshi, ibintu byateje panike cyangwa ubwoba n'ihunga rikomeye y'abaturage. Abenshi bahungira mu mashyamba no mu bindi bice batekerezaga ko hari umutekano. Bamwe bakaba bavuga ko batazi aho bagenzi babo bari, abandi bakavuga yuko batari bazi niba bari bubone bucya bakiri bazima kubera ubukana bw'imirwano yabaye hafi y'ingo zabo. Nyuma y'amasaha menshi y'imirwano ikaze, amakuru avuga ko FARDC hamwe na Wazalendo bashoboye gusubiza inyuma abarwanyi bahanganaga nabo, ariko kandi ku rundi ruhande bikavuga yuko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 nabo ngo baje gusubiza inyuma abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC. Bakaba rero bakitana ba mwana ahangaha, ariko amakuru nakubwira nuko aha ibintu byongeye gukomera ahitwa Buronga na Kashesha. Byari byabaye ahantu hakomeye h'imirwano ikomeye cyane. Amakuru akomeza avuga ko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 baje kwisanga bari guhangana n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo aha muri teritwari ya Masisi. Ibintu abakongera gufata indi intera yo ku rwego rwo hejuru. Hari amakuru avuga ko kandi bimwe mu birindiro bya barwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo byaje gusenywa biturutse kuri iyi mirwano ikomeye cyane kandi yafashe intera yo ku rwego rwo hejuru. Inkomoko zitandukanye zo muri aka gace zivuga ko nibura ahangaha imirwano yahabereye abantu benshi ngo abakomeretse, aho rero n'ubundi ahataramenyekana baguye muri iyi mirwano, ariko bikaba bivugwa yuko ari imirwano yari ikomeye cyane. Nubwo imirwano isani yahagaze, abaturage ba Warikare baravuga ko abakomeje kugira impungenge z'uko imirwano ishobora kongera kubura umwanya uwo ari wo wose. Bityo rero abaturage baherereye ahangaha bakaba bongeye gutabaza bavuga yuko n'ubundi umutekano wabo ukomeje kuba mu kaga na kangaratete. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere dukubita tubangurana aya makuru. Mbibutse ko turi ku Ibendera TV, makuru agezweho kuri aya masaha. Nge nitwa Umukada. Niba wamaze kugera hano, nyemerera nongere nkwibutse unkorere like kuraza kuba ugeze neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV, unkorere subscribe uraza kuba
ugize neza cyane. Twerekeje i Goma mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu tuvugana, Alliance Fleuve Congo 23 yamaze kwemeza ko umujyi wa Goma hageze cyangwa se hagaragaye virusi ya Ebola, akaba hashyizweho itsinda ryihutirwa ryo guhangana nayo. Abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 batangaje ko mu mujyi wa Goma mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagaragaye umuntu wanduye icyorezo cya Ebola. Ibintu byateye ubwoba n'impungenge zikomeye mu baturage bamaze igihe barimo intambara n'umutekano muke. Aya makuru yatangajwe ku mugoroba watambutse, atangazwa na Bwana Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo 23. Aba barwanyi bavuga ko inzego z'ubuzima n'amatsinda y'ubutabazi byihuse yahise atangira ibikorwa byo gukumira ikwirakwira y'indwara kugira ngo abaturage barindwe hakiri kare. Uyu akaba yemeje ko aha muri uyu mujyi wa Goma hagaragaye Ebola nyuma y'uko n'ubundi ku munsi w'ejo u Rwanda rwakubiseho inzugi ku mupaka bahuza na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma yo kwakira amakuru ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo icyorezo cya Ebola kimeze nabi cyane nk'uko byatangajwe na Alliance Fleuve Congo 23. Amakuru avuga ko uwo murwayi yahise ashyirwa mu kato aho ari guhabwa ubuvuzi bwihariye kandi akaba akurikiranwa n'abaganga mu buryo bukomeye. Baravuga ko hatangiye igikorwa cyo gushakisha abantu bose bahuye n'uyu murwayi kugira ngo bakurikiranwe no gukingirwa hakiri kare. Alliance Fleuve Congo 23 yavuze kandi ko yashyizeho itsinda ryihariye rishinzwe guhangana na Ebola rigizwe n'inzobere mu buzima, abayobozi bashinzwe ibikorwa by'ubutabazi byihuse, abayobozi b'abaturage ndetse n'imiryango ikorana n'inzego z'ubuzima. Iri tsinda rizajya rikurikirana uko ikibazo gihagaze buri munsi no gufata ibyemezo bishya bitewe n'uko ibintu bihinduka. Uyu mutwe wa Alliance Fleuve Congo 23 ukaba wasabye abaturage ba Goma nabo mu nkengero zaho kudakuka umutima, ahubwo abakubahiriza amabwiriza y'isuku no gutanga amakuru igihe babonye umuntu ufite ibimenyetso bya Ebola birimo umuriro ukabije, kuruka, kuva amaraso cyangwa gucika intege bikabije. Ibi bibaye mu gihe uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukomeje kuba mu bibazo bikomeye by'umutekano muke, aho ibikorwa by'imitwe itwaje intwaro nka ADF bikomeje guhitana ubuzima bwa benshi, kandi ibintu bikaba bikomeje gukomera cyane. Hari andi makuru avuga yuko ahangaha ibintu bikomeje gufata isura yo ku rwego rwo hejuru, mu gihe rero imitwe nka Codeco, Zaire na CRP bakomeje guteza umutekano muke. Ibi bikaba bikomeje gutuma abaturage benshi bahunga ku bwinshi, ibintu bigafata intera yo ku rwego rwo hejuru. Iki cyorezo kigaragaye nyuma y'amezi hafi 6 Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itangaje ko icyorezo cya Ebola cyari kibasiwe n'abaturage bo mu ntara ya Kasayi. Kikaba rero byaje kurangira mu byumvishe ko ubu ngubu bamaze no kuvuga abanduye iki cyorezo bamaze no kugaragara mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nshuti bakunzi ba Wendera TV, munyemerere mbabwire ko amarira ni menshi i Mambasa. Twamaze guhindura ingingo rero i Mambasa kugeza ubu tuvugana amarira ni menshi. Abarwanyi ba ADF bamaze kongera kwivugana
abaturage b'inzirakarengane ubu harabarurwa bagera kuri 39 bose bapfuye urw'agashinyaguro. Intara y'Ituri ikomeje kwibasirwa n'umutekano muke ukabije nyuma y'ibitero bikomeye byatewe n'abakekwa ko ari abarwanyi ba ADF naro mu bice bitandukanye bya sheferi ya Babira Babombi ni muri teritwari ya Mambasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu cyumweru kimwe gusa abantu 39 barabarurwa ko bamaze kwicwa mu buryo bw'agashinyaguro, ibintu byateye ubwoba n'agahinda gakomeye mu baturage baherereye ahangaha. Amakuru atangwa n'imiryango itegamiye kuri leta ndetse n'abahagarariye societe civile muri aka gace avuga ko ibyo bitero byabaye mu duce dutandukanye, aho abaturage benshi bagabweho ibitero masaha y'ijoro, abandi bagasanga amazu yabo yatwitswe ayandi agasahurwa. Ni ibikorwa by'urugomo kandi bikabije. Raporo zatanga zirerekana ko nibura inzu zigera kuri 14 zatwitswe zirakongoka, zikaba zatwitswe n'aba bagizi ba nabi. Moto zigera ku 8 zirashya zirakongoka, ndetse na moteri yo mu bwoko ni moteri yo mu bwoko bwa Jangi fa iyi nayo yaje gutwikwa irangirika. Hari amakuru avuga ko ibindi bintu byinshi by'agaciro byasahuwe, harimo amafaranga, hakamo amatungo magufi nk'ihene, inkoko n'ibindi. Ikindi gikomeye ushobora kumenya kuri iyi nkuru nuko abaturage bafite impungenge ko abantu bagera kuri 30 baburiwe irengero nyuma y'ibi bitero. Imiryango yabo ivuga ko kugeza ubu batazi niba bakiri bazima cyangwa niba barishwe bakajugunywa mu mashyamba. Ubuzima muri santere za Biakato na Makuno ni Makumo byahagaze burundu kubera ubwicanyi, aho n'ubundi bivuga yuko ngo bafite ubwicanyi burimo, abafite ubwoba ubwicanyi burimo kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakunzi ba Ibendera TV, rero ibintu bikaba bikomeje gufata intera yo ku rwego rwo hejuru, mu gihe n'ubundi nta butabazi bwihutirwa bukozwe. Abaturage bakaba bavuga yuko bakomeje guhura n'ibibazo byinshi, ndetse kandi bakaba bakomeje kuba mu kaga na kangaratete. Umwe mu bayobozi bikorwa bigenzurwa ni ibikorwa bitandukanye bigenzurwa n'igisirikare muri aka gace yitwa Ramzi Marikidogo aha muri Mambasa. Akaba yavuze ko abaturage bo muri Mambasa batagikeneye amasezerano cyangwa amagambo menshi, ko ahubwo bakeneye amahoro arambye kugira ngo basubire mu buzima bwabo busanzwe. Bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere mbibutse ko tukiri muri aya makuru agezweho hano ku Ibendera TV. Nje nitwa Mukada, niba amaze kuhagera unyemerere unkorere like, uraza kuba ugize neza cyane. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV unkorere subscribe, uraza kuba ukoze. Indege zigera kuri 2 zagonganiye mu kirere zikora impanuka ikomeye cyane kubera ko zaje guturika. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika habereye impanuka ikomeye kandi iteye ubwoba y'indege za gisirikare yakanguye benshi. Ni nyuma y'uko indege ebyiri za Navy ya Amerika zigonganiye mu karere ka Gunfighter Sky Air Show, aho rero n'ubundi byongeye guteza ikibazo gikomeye cyane, aho n'ubundi impanuka yabereye kuri Mountain Home Air Force Base
kugeza ubu abari bitabiriye abari bagiye ahangaha bavuga ko bumvishe urusaku rukomeye mu kirere mbere y'uko haboneka ibice by'indege n'umuriro mwinshi ukwirakwira mu karere. Iyo mpanuka yabaye mu gihe abatwara indege bari mu bikorwa byo kwerekana ubuhanga bwo gutwara indege, kwerekana abaturage, ni ukuvuga kwereka abaturage ubushobozi bw'ingabo za Amerika mu bijyanye n'ikoranabuhanga rya gisirikare. Amakuru y'ibanze akaba agaragaza ko izo ndege zari mu myiyereko yihuta kandi isaba ubunyamwuga bwo ku rwego rwo hejuru, ibintu bishobora guteza ibyago igihe habaye ikosa rito mu kugenzura indege cyangwa se intera iri hagati y'indege cyangwa ikibazo cya tekinike. Kugeza ubu ubuyobozi bwa gisirikare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntiburatangaza ku mugaragaro icyateye iyo mpanuka ndetse n'umubare nyakuri w'abakomeretse cyangwa ababa batakaje ubuzima. Nanone kandi amakuru avuga yuko ngo ubwo ahangaha izi ndege zaturikaga ngo haje kubaho rufaya, navuga ko rufaya ni umuriro mwinshi cyane uturutse kuri uko gushya kw'izi ndege zagonganye. Abashinzwe iperereza mu ngabo zirwanira mu mazi za Amerika hamwe n'inzobere mu by'indege za gisirikare bahise batangira gukora iperereza kugira ngo hamenyekane impamvu nyamukuru y'iyi mpanuka y'izi ndege. Bakunzi ba Ibendera TV rero nimunyemerere mbabwire yuko dukomeje n'iyi nkuru. Iperereza nubwo rigikomeje ariko hari ibintu bikunze gutera impanuka nk'izi iri mu myiteguro y'indege za gisirikare. Kwegerana cyane kw'indege ni ibintu bikuje kuganisha ku mpanuka. Ikibazo cya tekinike nacyo hari igihe indege itagonga moteri ahubwo bigaturuka ku kibazo cya tekinike umugabo aba yifitiye. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV rero murumva yuko ibintu byamaze gukomera no gufata isura yo ku rwego rwo hejuru. Nshuti bakunzi bacu mudukurikiye gatanu kuri kagenzi kako hano ku Ibendera TV, ni munyemerere twerekeze mikrofone ya Ibendera TV mu gihugu cya Uganda. Ubu tuvugana muri Uganda ibintu byahindutse kandi byahinduye isura. Umujyanama wa Perezida Museveni yapfuye azize impanuka. Ubu tuvugana igihugu cya Uganda cyakiriye inkuru ibabaje kandi y'inshamugongo y'urupfu rwa Moses Karangwa Karisa, wari umujyanama mukuru wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni ku mirimo yihariye ndetse akaba n'umuyobozi w'ishyaka NRM mu karere ka Kayunga. Akaba yapfuye azize impanuka y'imodoka nyuma yo kwegera inyuma bikarangira rero ni nyuma yo kugeragezwa kuvurirwa mu bitaro bya Nakasero i Kampala. Urupfu rwa Karangwa Karisa rwemejwe na Minisitiri ushinzwe ibiro bya Perezida yitwa Miri Babaranda, wavuze ko igihugu kiri mu gahinda gakomeye kubera igihombo gikomeye cy'umwe mu bayobozi bakoraga hafi y'umukuru w'igihugu. Minisitiri Babaranda yamugaragaje nk'umuntu w'inyangamugayo witanze mu mirimo ye kandi wagize uruhare rukomeye mu bikorwa by'ishyaka riri ku butegetsi NRM. Avuga ko umurage we uzahora wibukwa mu mateka y'ishyaka ry'igihugu muri rusange.
dukomeje nayo makuru nshuti bakunzi ba Ibendera TV munyemerere nongere mbibutse niba bamaze kugera hano nkundire nkorere ray kuraza kuba ugize neza cyane niba ari bwo bwa mbere ugeze ku Ibendera TV nkorere subscribe uraza kuba ukoze cyane tayari rero twamaze guhindura ingingo muri aya makuru ni munyemerere mbabwire ko twerekeje muri inkuru ikomeye cyane ubu tuvugana mu gihugu cya Kenya imodoka zitwara abagenzi zahagaritse akazi kubera ibiciro bya essence bikomeje gutumbagira gutwara abantu n'ibintu byahagaritswe mu gihugu cya Kenya ku muhanda wa Nairobi na Manga mu bihe imyigaragambyo ikomeje kugira ngo n'ubundi aha ibintu bikomeze kugenda neza cyane ku ruhande rw'abaturage nk'uko babivuga umuhanda wafunzwe n'imyigaragambyo y'urubyiruko rwacanye umuriro rukoresheje amapine ikitengera mu ntara ya Kajiado ni mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere ibintu rero bikaba byongeye gufata intera yo ku rwego rwo hejuru nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukunda mutajya muhwema kubana natwe munyemerere nongere mbashimire cyane ariko mbibutse ko twegereje umusozo w'aya makuru yagarukwagaho hano ku Ibendera TV nje nitwa Mukada ni munyemerere rero mbashimire cyane nshimire mwe mwabanye natwe hanyuma ambifurize kugira umunsi mwiza bari mu kazi mugira akazi keza mwahe kandi muronke bari mu zindi gahunda namwe mukomeze kugira gahunda nziza gahunda za Ibendera TV nazo zirakomeza amwese bye ciao ciao